enipa aba enipa ekọ ewu Kumawood industry no me yen so no yakoye Kumawood enkrofo as meme artist actor no so ye director dey e was ye bibi e fa me birthday no so de chiri wiase e de message bi e chiri wiase na Ghana fo nyina on say birthday na ekoso no e drew baby no me ye ring semi propose to my girlfriend na me ye ring na me bunku todwa me biem se de ya ye no at once no de nsa to na kuma so and collapse ye but anadwona na me da ho no na akoye se spiritual forces be take place wo madwenem ene mani so entino de me kai most pa na se asede obi frew obi ka che o se yenko ase kojame ente se mu wie ye no de ma anwene ho na abam abam Obahi bebre ano poku are no ma wa no asante kotoko no no so ni ebedi akon aboabo ho etio ne to na sakra aboa yo adeshima mama nyina kwa ba de mo ba Alandu Media so na megidi ye se na watwe mu won se video bi air trend abrantie bia ni birthday wone na dofo enyina akwakohie mu ewo asieye ye he birthday boy free hin fa na eba fundakam enu opie free mu ebaye na eno ho na ye ba bebo ho nkoma busase yenim se asieye de ye kokopa bibia na se kokofa de ena ho nso so ye nkohonom sa akwa edi enti ene ma no kodi ni birthday ewo eye asieye na ye ne remix ene ye hye ne bebo nkomo wane ne manager Blessing na ye no madi nkomo abuso mo die enti a omo hyehye sa eye social media trend anase bibi ewachi ka se medin de ba ko pe mami Fozia me mo kwaba na afie fa nkomo twetwe na emfa ntom so remix what you need to say nyame adom na nso nyame adom so me hoye pa ede nyame ase na en hoye pa nyame adom tim kwamu a me kasa ya metime hu me de me fa na sa yeah na birthday eba ne sai na eye den na birthday na otwede mponyakopon ayi wadom wanya afe ba akwa ka wonfie na be so wonfie na tutwa na ntina akodi o birthday ni we sey na na okay wabusa asem but ma memfa nwuram kakra na Ghana for ni wiase nten wo mabiase na ntimemwa papacho enche bia na ye bra pani ono so ye Kumawood actor ye friend tutu yeah watimi afrim kakra nyame mfa na kransie ye me pacho film no na a few days to my birthday and ntino me director bibia ni a ono na me consult no said be ya ye be hu update bia na de ye koso ono so na manage me ye tanase ana o ye say enipa aba enipa ekọ ewu Kumawood industry no me yen so no yakoye Kumawood enkrofo as meme artist actor no so ye director dey e was ye bibi e fa me birthday no so de chiri wiase e de message bi e chiri wiase na Ghana fo nyina enti wo ye say me birthday no ye mfa nko cemetery na ye nko celebrate no ho enti me busa na say cemetery dey how it is it any idea ana o brief me say opese ho na ye de ko na message bi na opese o de ma wiase ana me se senate enti no me director shase se o brief me o say nyankopon ma ye 70 years e wa asase so enti at the moment ya obenya 1 year ka wonfie hu bia no enye se abeka ho na emu no bibi na ate afrim wona no so tia na enti me pa chosa enu enti no tutu awuko ye bete kwame wusu ansa me so no acting me ruem no na eye Bishop Bernard Nyako eye me role model ono nso so wawuko enti no na me director pese ye fasa akonya na so de kire wiase se wunya mfie ba akoka mfie ho a enkere se wo age no na bibi abeka ho na emu no 70 no na ba akwate afrim enti enye that time no na wo se o celebrity se bi de beyensa nom adwaman ene anigye bebrebe be sa time no ye time wo se wo tenase na wo kai obofo wo mranti brem na adanya nkopon 70 na so na o je wo kra afiri won sam na wo afiri asase so a
o wu sa abrabɔ na obɛbɔe no obenya Nyankopɔn nkyɛn akɔ na heaven na ye kan e wo hɔ a obɛkɔ bi anaasɛ wonko bi ɛno nti no me director mami hu the motive behind say yɛmfa nkɔ asiye ne mum no mesa adafunu adakam ɛno ne yɛde ba be present amama pia free no na me hu no say ɛyɛ message a ɛtɔ asumu nti no we will go by it ɛno nti na yɛyɛ adwen sɛ yɛde bɛkɔ asiye hɔ yeah na ansa on say asiye ho ne man de ya na yɛ mienu obɛka kyerɛ wo no ensa nyame adom wo hanti bɛsɛ yɛde yɛne ɔno so bɛdi hu nkɔmɔ na blessing so akyerɛ di nti ani so ade hu no nya yɛ de sɛ de remix akyerɛ mu fɛfɛɛfɛ no ne yɛnde na wo hwɛ message ne yɛ clear ɛyɛ kama wo tufu sɛ ade ade sa no nipa ade wa nkwana ne so ate ba ko na sa afe no nkwana ne so ate 365 days ɛkɔ na ɛnu no na ɛyɛ clear message na akyi no wo hwɛ spiritual implications me pacho de minim no wi asane se petema sase na hokwa se de ebi ama na ye wrong interpretation aye omoka bibi te se pinti asase na hokwa ye enti baabi a woku bia na ewo so hu no se ye wotumidie e wa asase we so eno enti no we thought of it say negative and positive impact betimi abade ye no so enti at the premises na ye koya ade no ye de kan hu say enye bad intention ye de ko me de mani kan fa nhye mitiremu say bibi boni bi anase negative outcome bi betimi afiri mu aba eno nti no we just went there, we prayed say ya bompa ye be hye dwumadi ase and dwumadi no take it on yeah enti say mu wie ye no de ma anwene ho na ba mana abam yeah abam the young no say be a negative impact be and as implication be betimi abano abam men fan say abam 75% yeah it's free birthday no ebe pomon ne no obetimi ni ya chewa brabo because birthday no me hu and as say na me hu no sa sakra kakraba yeah sure if free birthday no ebe pomon ne no wa brabo mo ne de na wa fam efiri enam sa na mo awotu ye no okay my main fan free at the premises of birthday and famra on say birthday na ekoso no edru baby no me yi ring semi propose to my girlfriend na me yi ring na me bum kotodwa me biem se de ya ye no at once no de nsa to na kuma so and collapse ye enti no e see sa no people around no etam no call hospital enti since then no na all hospital you go so hwese na ho baye no den na me nso me free ho koduru fie no at anwumre no on say obi aba o program obi akoka ho nko me tana ase no na me dwendwene de esi o program na sane ade na course nso so free girl no family side nso eba kakra na ade enti me ya madwen say ade tia no pa na nka me na director ya call hospital ho biem na ya ko hudi akosi but anadwona na me da ho no na akoye say spiritual forces be take place wo madwenem ene mani so enti no de me kai most pa na say asedi obi frɛw obi ka che o say yenko ase kojame aso ti bibi wotin ne ase say wo dada kamu de ase wotin saman saman ne yes bibi te sesa akoye say de wahwe movie ase horror movie ase nightmare say koso ase wo yema hye wa bopitri asore no yes that is my experience since 19th March no 19th May no ebe prem summary yeah na eba sa no wadi kan ai wa ben wo sofo bi eno makakodi nkomo ana wa pepanyi bi asabi wonim fom ne de nkomo me pa cho eba sa no na me wo spiritual fathers bi ameji omudi enti me di kan contact prophet nkontabisa be na me friend my friend to na ko ntimi mpeke me call but one prophet bi a ye friend prophet Elijah Usuansa na sorry grounds of prayer ministries ono na etime na madi nkomo but o akra
ɔse ɔbɛba Kumase during the weekend no na ɛsɛ yɛ ho kwan a yɛbɛtumi de saa spiritual side no nso afa so. Now girl no what to say. Me pacho for now na de me yese me ko fie ho me ko dru fie na anim ho no na omom pese me wura inside because we free hospital abafie but omom pese me wura fie na inside. Akwa girl. Yeah. Na we take about so for almost say the enter. You want to say the na mafoi we can asem bibi kitu bia na epe bibi dia akwa she say emrante munya sisupe. Nyankopɔ yes opagya mo pe. Yes Game Boys. Ano mususu say ebia wode ne kɔ honom na wokɔ ensembe na wotete sa amanfo ka den wokɔ abeti bi me pacho kakra farmer sum ene se yese birthday na ɛkɔ so cemetery no rituals na me ene me director ye spiritual and ritual direction bi ayeye eno ntino ekodru se my girlfriend no a collapse wa ko hospital ye yina kofie a ye mpese me hunu na na asa me ben no omo pa che say spiritualness rituals and normal me pese me de na ye nti no omo mpese me ben ni biem na ge se na wo ye nso enwie pe ye nti so hu na obeya amanasi bibi sa na omo ka yes yeah Adesh mama we die nkomo ne ye bo na opanyi a o share chire de sa adwene nyina baaye no o we yenchen wa ha ono so ene ne bebo nkomo ye na ye homra sese ane ene blessing enso mra na nkomo ne ye meto aso ya de man say de kan ka say ye da ye ho aba ne ene blessing so abebo nkomo no blessing ba chone te say o ba de na demo na nso na me adom me ho ye odi de amafo obobi me boa oh sa adwuma de we de sanity sa na o wo me say remix a chechire mu de wo content me gidi say eye fairness and legos mu twede na eye wa na o sa de bai bacha na ena e fairness say fundaka mu de nso so wa na de bai bacha wo ye de na create content well me kan say no ma e koso no ma e sisi abakosema ya beti ene ne yenso ye den yesua na as a movie maker ne you be say creativity ne ya be a aba wa adwum na wankasa pese ye den wo dan edi mani pa ye den ehu aha nti ana me wo sa no ma we nya na mde toto ho na mde sua ma de na mde ya me research na mde bring me message to the world enso de me yenhwe me yemfa free e fa ne sen enso me like bosom twe ho de no eno na message be na person send across well oba ne be ma e hia mu de ekoso wo baabi a sabe eye wuram eye nsuom ana eye baabi eye open place ense sa de ne ye de ekoso etia amamre na sanso tia Kristo sum nyina but once ye ne mrante na ya ba no ya fa no ma se bibia ye normal enti etimi gi ani ma ne bros ye no ma bia ye se ye de ye Meka say the mama de sa message ne ba say na me tie program do radio station Achakakra one of the program station and lady be can asem na ofra na wa kire wa de na ye boneka program na ye boneka but in the same radio station nti obi fra na wa kire na adwene no wa ka program say wa film bondia bia wa ye bia wa say wa say bon fa China da ne the way see and so one lady frey and na obeka na message say okay say believe atwam no de ti guy anti occasion by emom pushia ba bi koji omo ni nya ade ba ba dem pushia koji omo na yesuom ne post na ade ya ti no unfortunately one because of love ne nsan na ade omo no mtina ma one boy ne ye enya contact no but after then no one timine na antoa so ankosi awie omo break but always be answer ho no kai sa ade na e hye no so ama saade na di nya ma ode akọ so for bibi ho no ma o feel se saade na o ye akoya de bi abehye no so ene ne ye den e di nya timetena se din na hu se fine sa no ma we nyina e bi koso ye pool side bi ka se ko school nta ko na da fa no ma ma e bit me sisi bebre ti sa na tie dia ma min carry out this message na nya san e ma na wi ase nyina hu se e wom se ya ba wi ase de ba ye nya ba bia na ye gya ye homa akono bi ye den evia yen ana ma kono bi fe de dum pempensuo bi eno ntina ma me de sa message ni yede
eba ya ebe fa wiase nyina se ense se be ma na oba mama manage bros ma wontimi hye wo so ma bi to wo blind se to wo sa ya ena we no so no kan say eno no free honom no me gidi say no eno spiritual application bi enu ho eba mu e de ma wo ana say remix ana wo ba no oh metima kan say go so good na nem penifo a e kan ho ne be bi e ko e nem penifo e di boy na da de na e boni bi asa a mechi ena we nso so e birthday die funa da kemuda esiye ni miensen na ode wo dwene ne papa yeah enti we amu wie besi no ususu say obi a wo peni bi aye bi na den sabone bi aba beso ama message anka wo send no nsa sabedane ha foforo well me kan say for now na dem family mbubun kudru pempensuo bia but ye hwa na say ye nso betimi atu anamo na ne wo se ye ne be de but for now na dem me head and gauge bia from the any side say if you ha na say ena se funda kamuda na nya sam gituo o musa because him so mo kwaje ese bia ne say remix girl se bia se ne girl be ware na se ne girl yi abono ebujanfo yi age na free se mana amebwa ne kure na nso no the woman say on say o person the message ba na ma message na o person the ban o package ni ye mani party na o person ya na se e o so akade a se fata no otimi ye den enya na boa ma o package na o de ban e strong kana say solid because me fan say me ye no bibia sa akeka nka said na ke ye pay message to the public enya pa ye nkwa na mo boy na se mo ko pepe nya bi oni fo ma ne gu nsa well send the artist ni kan say pete masase na okwa na kan say baby gina ikram pro e wura no kre any we ase no okwa wo ba nyina no there was some forces bi abehia bi pa woni ye intini ya mfiti pe ko panko di adwuma ba bi e koye no beke itu anamon emiti one of two people there gidi so mo ye mpenin for honoma omusuma go ahead to go and do our program and this say the abbey ebe momo ejai di esimanu so a mo pesa mo ye anasa the abbey nti ene eturo nkotwe de etwe say yapem ye mfa bi fufuru bi ama abonti be memfa ntufo patwane de menyi ni sebiti yeah because your message is a person ye deba we asina ye nyina ye de ye adesua on say fan say ne asino ye hu ni say ye bone kwa so na say hu ni say ye nsusuan so bi na ba na say ye famo but me danyame aso ho na me nso ji ho say aba ne sa so that message na ye person ko we asino atimi akọ ama obi anso ahu because ya adesua ma ye nyina nti me hu ni say so obi nso hu ni say eno catch no obi otifie se asie nya bia bia ko ko diagro catch obi o wiase se nse se okwa asie na bia okoye bibia atra o sa keke ya mamre nti ni onim no no so asua o bibia tuti eno ne ya no so ebia obi o ha dodo na mabunu no mo so mo copy wrongly ebia ohun se oda casket mo wapie aba be eno no so next time kwa akoye bi na me yenhwe na nka message no na nka muntimi fa kwa foforo bia so mfa nsende gese eye esiye kono nko a mpenimfo se ade ya den san ya no odi nsuo ya enye yi enti no ekwan dooso de se ne wo kan no na nso na me to me no as organizer na me pese me perform ya de na me hu ni se no na bia e be suit me content enti na man this is content city oh yeah sure ama so abam faso yeah. And this and as this spiritual implications more dealing and also so beko enti mi anhye se obi wo ho na so wutu ata da ye ka se ye se painters ase en na kokwai na ba bia so so wure en bibia so wo ko ba bi so punu bia je se wo bobu ansa na ye bio yeah se manu susume na so anamoy a modikan ya tui a mugusu amoku amunku wiye maybe sase watching a bi we are directed watching a bi se ekoko passe ebia wasa nya ni so ade hunu bi e wasa mokoye scene musa ko twa scene ne wo esie ya enam suahu na wosua ne ne obekwa koye
Oh, and so be plan say be your birthday. Be where say no so kwa dia gini dia because na say you say be kwa dia grow where say. To won say no. Oba kwa ye and the foot be so na de ma omo ko dia grow where say first year say da hotra. Entina make us a casa agra mbache ho nka betima nka on say wa agro say agro bit is sen na atina po ma ho agro bit say obi wo ho no mo a na say ye hu bi ne ye kwa kosie wo bi obi na so ye twa no ho okotena na no so no de merry go round ye twa no ho ene obi wo ho so a ohu de mu ye bi ye ne fe won so paso ye birthday krampo chen mo birthday ya mo ye all in the name of trending. And this how won me ano I be won apo na adwene mpo wonnim de mu fa mu ansana mu timi aye and na fe so mu ye wie kra mo fa kwan no so ye mpo mu wie de mu se face no asem na wo de masa won ya me da si be dem wo de masa won ya promise on say amambelo ho ya de ntoto na se ndi se bibi sa ba na adwene na so no ankasa hwe na de opeso ye ne be bo na I say anamontu a ese fata se wo tu amamre kwan so yede otu ansa na empese ode wono ankasa ne pe ana wono ankasa ne tumi bede ebe ko hon mabudi se atuma afuchi okamenti ya mara entina se mukọ na magye di se si ye kase tumi wo wiase ampansa mampum tumi wo ba oh tumi wo wiase even though tumi wo wiase na sampum tumi wo na de wo kra to ntanya tumi wo wiase even though on a marketplace from Pona say bitima ka say kujita plan ya crowded na na ma ye kono de o hia no de oni ni bonsa ono kampo ni mo no so say for can say baby who wo wiase mu yes eye sumi na so border so yeah edum enna asiye yeah nti o ti wiase ade wo so o hwan so be hwe no kasa yi say no oni ni pabeti communication because nipa na wo hia no kra no e bia bitima say wa no apem no ana ono na apemo but se na ebe ya okasa tie wa wo pe wo die ye ntine enso se wo so remix ono hu se ono director tu sa na moya wutu me pa cho ya kase nuhu dia minnu me ho 1% kra because me nyini se ma akogina ba bia akase me hu ya nkamanye because message na ye de ba wiase no that was our main purpose. Said abaya enipa bia nso a wo wiase no se o chia ana wo bo wa bra bo se de ensem fata wo betene na wa hwe ye message so na wo de asi kwantempo no so ti minim se asasi so kura na manya akatua esoro ho de manya akatua ho ntino minu me ho on se mo a biga se me Kumawood mu sinimu ana mutwa on se ya na muta kase musini twemu adwuma no emu nwo kura tutu dia ofiri mu ne ma me kire se mpane ebe de ho de ho agyen bebrebe on se madwuma ya mu ye wu peja no na obi so hye akire a otuma anwonwini we nyina ho ana mu di kan adwen ni nyina ho oh ma me mbra me kakra se adwendwene de ni nyina no ye di kan eye bibia da because on se industry no wetima ka se nyende ne nya fe ne ya starting me wo West bebele wa bontin a me fan say agidi wo wiase bebele aha me ye movie bi wo Emma Blessed Films Blessed Films which is amamle betu nyame even though that movie ne release ya krampo ne nya empenfo bi frefre e question about didn't na say that ne amamle betu nyame me be ye movie bi Romeo and Juliet enuafo me no mo fall in love a mo decide some be ware eno so be gidi bebele me be ye movie bi Pressure eno so be ye no ma bebre obrayo okon eno so Blessed Films me ne Pastor Blaze me ne no ye some short videos bi so eno so be videos Sunday ya no you oba bia ya ase ne adware ni nyina yeah eno so be gidi bebre some of me words bebre na be fan say ababo ntena na say one kasa blessing one kasa no what dey bia ye controversial yeah me words bia ababo nti bia ye nyuma ya na nkofo ye e ka ho ese e dey internet say because of say am me story ababa to abontia a baby bit is my channel sakeke me pese story no wa wo hwe no onya bibi ye den efrim na odi sua de enso ye den efrim because as a director bia no wo gine honom as a men kan as a teacher as an evangelist as a pastor so wo message out there ban wo so bi fa no onya bibi ye den efrim aha no ntina e man ntene de me ye sure say
je o se ye bia ma ne boa no ye se betu ano and no spiritual fathers do so spiritual fathers do so into we dey we no krakra na ye dey encommendation me be na say e say Nyankopon ya do na wo ga yi ho to na say no be say or say ja we can answer ma me make a difference bi wa ha na viewers ene atiefo nyina no ento mo ho ase on say ye buy no you made mention of Lake Bosomtwe adwuma bi ye eno de it was a movie a complete movie title na ye My Dream eno ho even some of the TV stations no later na trend na koye bibia ho no omo show ma obi ahu say a movie but birthday we no de enye movie but a message na ye de chiri wi asan ma nipa bi ate eno ma bi ase yes me fa cho sanity enti if say nyame ya adom na de omo keka rituals na sa na o ma no ma ni nyina no nyame edi nipa firi mu fi na oba na ho to no ne ade a I think say de odama koma so a man fa na nsie a me birthday ase na me propose na ma obi o ho bia no eni ehu no de se ne ho to no na abusuafo na ankoye omo ho say yempena we still move on yeah inti mu ne sasa na ma mo say Ghana de ye kasa ye Ghana kasa pa eju ne sasa controversial a be enya de be yesi akwan be si bibia ho kwan oh David be ensi bibia ho kwan yeah sana me gidi ekse me say ensi bibia ho yo ne kwa na ye de enkomo hwehwe ne ba ne we asambe na mo wode ma na so obi so wo spiritual man bi wo ho na so obi a wo ho mu ade na so pese oboa mu a oboa ma sa how you feel akonya wo ho ana for now de mu ye okay ana mo na mutu na nkasa ye mamo oh for now what I mean can say for now ne de ye behwe yentimi nka say do obi wo mo obi obetimi de aboy anya or akonya wo so ti obetimi aboy yeah because you see we are seeing the ultra settings in the church and e bia de wo nim no obi nim sen ntini so bi pese oboy anya akonya ono so betimi aboy empire bomu bibia mo pese o support ye ma ye dwumadie no e konkan bia na funda kan na wo de mu fi ambulance ni mu ana say ye yi everyone na ye yi casket ni mu na wo dem okay on say ade bi a wo ye no say de na me director episode o ma ade na ye present no look exactly to the message na ye pese ye publishing into no ye de meto efunada kanim every baby ana ewo no ana ye de share ambulance nim ana a driver all the way from that particular place to the premises at the cemetery and the yemfa say within that range is about duration of 15 minutes now down na me share coffin yeah hey one year deal hey na fire wo shemu na de na na e koso wo adu me say adaka ne mo hye say adaka mo hye pa enti wo shemu no me gidi yese na niam bebire koso wo adu yeah ye di kan abone fache wo mansre boniface wa adaka nim de enti a mansre boniface anase manwini bibi toughly towards negative no say ade na ameye no na me woni good intention and a good motive say message na bi na me de ba wiase number 2 na me share coffee nim no it was like as a what kasa wa chiri they said the wood deep forest na obi kasa but what ne ketu bi no that was my experience na me da coffee nim yeah na mo practice no dem who is university oh me practicing the mandamansha but me can say and your first time me find say you BBC ayadu then mo rent ya na za moto oh we there you to na mo sanke ko rent TV but o man farm my because no mo hu ni say the kwa na o sa de be ba e dia obi dia na nti no man farm my bia enipa na ne dia no hu a e be ha no ndon so hu we say na you different from yeah because we near the sliding doors na ya hand check ko head that ko share will be no na nkasa the sliding doors so we a new type coffee in the market we a new one in the market blessing the more be the more
Eyo, enti say na ye hu say na si won no bi pa which my bed. Say wo say ton. Wo de better no. Because say na so say nche. Na events amanfo so yi funu na dia papa ko sie no. Ya samu ene ye da masefa. Ene mo bra mo nya no madaja mo nya dia mai. But me patrol on say sadie akɔwie sɛ enipa bebranya different perception ɛwɔ video no ho obi wɔ hɔ a wahwɛ short one bi ebi a 30 seconds ɛwɔ TikTok obi wɔ hɔ a wahwɛ 43 seconds ɛwɔ ebi obi page so but me person ka nipa bi a bɛhwɛ full video no na wate concept ni nyina ase na etimi aboa eno ntino nka owura remix GHTV ewo YouTube a full content na wo ho nanka remix GHTV ewo YouTube na wahwe full content no na wahu sedi esitie ebia ugusu a wo hwe no obete no ma bi ase yie dan say bia uhu short one na ankasa na wa make o earlier judgment or justice sa anatie and Alandu Media, ye buy director Blessing. I knew one the controversial content on the Bible thing. And a year actor remix. The other Bible thing a year fundaka mua wada what they celebrating the birthday a west ye no. A home como any a boy ye no. As I penny say, baby a hoya suma yim a yemi and son. I am Fanny Agro. Jedibia a see ye. Enna sumina so mechira border so eno nti ansa na obekọ ho no gise osere ho kwan na wabopo no mum prensa ye je wo so a wako na wuwie nso so a wasere kwan prensa eno nti asa ho no memodru ti aso bebe ye hu bibi no na se npa ko no nim de wo yankasa nti ne ye ba ye bebo ho nkoma ho controversial ye asori no ene ye besua ho ade na Alandu Media nso yo kwose ye sua de ye no nti ye de ho so ebe sommo medi de kai say ba ko pe ma mi Fauzia o twede mpo nyankopon ya de no se ade o de adom dum ye bi mu a ye be se hye bi akramo